Dragi gledalci, danas gotovo da nema djevojke koja ne vodi računa o svom izgledu, bilo da je u pitanju šminka, odjeća, način oblačenja ili generalno stil. Tim povodom ja sam odlučila da pozovem vama već uveliko poznatog Damira Dada Tigan. Dobrodošao u moju emisiju. Prije svega voljela bih da prokomentarišemo za početak Grand i cijelu tu produkciju, kako si uspio negdje da se probiješ do tog dila, s obzirom da negdje iskustvo od 15 godina, ako ne i više, govori i svjedoči o tome da si zaista kvalitetan i izuzetan u svom poslu. Prije svega hvala na pozivu. Da pohvalim vašu emisiju Ljepša strana ljepote, opravdan naziv u svakom slučaju. Da, 15 godina se bavim ovim poslom, u početku kao frizer, kasnije i kao šminker i stilista, sve zahvaljujući jednoj jako uspješnoj akademiji u Španiji, Meri Cielo, koja mi je omogućila da to zaista savladam na kvalitetan način. Što se tiče produkcije koju ste pomenuli i samog tog nekog estradnog svijeta, pa veliku zahvalnost dugujem Dejanu Milićeviću, jednom, siguran sam da ga svi već dobro poznajete, režiseru iz Beograda, sa kojim sam imao priliku da radim već dosta spotova na teritoriji Crne Gore i onda je sve tako počelo. Znate sami, kad nešto krene, onda to sve ide spontano i bude onako kako treba. Dobro. Da li su negdje postojali znaci u vašem djetinjstvu da ćete se baviti ovim pozivom, s obzirom da negdje nije, da kažemo, karakterističan za muškarce, ali eto mi smo u Crnoj Gori odmah spremni na osudu da odmah selektujemo poslove na muško i ženski? Pa jeste. Evo, ja sam već u par emisija to pominjao kao anegdotu, možda kao nešto što je interesantno, da kao mali nisam mogao da zaspim dok nisam dirao kosu svoje majke i tako. Sve njene drugarice su bile primorane dok sjede i piju kafu, da im stavljam drvene bojice u glavu, da im već nešto radim od kose. Tako da, mislim da čovjek da se rodi sa zanimanjem koje treba da prepozna, da njeguje i da bude uspješan u tome. Mislim da je u stvari to i ključ uspjeha. Dobro. Koliko je to pomoglo u ovom sad 15-godišnjoj karijeri? Pa dosta je pomoglo. Ja sam počeo samo inicijativno. Htio sam da upišem tu neku frizersku školu, ali u to vrijeme sin jedinac, pa sad upiše frizersku školu, pa kako to? Pa to sramota za roditelji. Da. Baš sam gostovao u jednoj emisiji, bile su teme muško-ženski poslovi, tako da je to negdje već tabu tema i negdje to još uvijek nije iskristalisano onako kako treba. Tako da sam uporedo išao u srednju školu i išao na praksu u jednom frizerskom salonu jer sam to volio da radim. Tako da je kasnije sve to počelo, akademija u Španiji, moj dvogodišnji boravak u Barceloni, studije za frizera, šminkera, stilistu i... Eto vas danas to. Dobro. Sami ste negdje pomenuli da svo to iskustvo koje ste negdje u prethodnom vašem odgovoru i rekli, vam je pomoglo da danas budete to što jeste. S obzirom da način na koji vi prezentujete i način na koji radite se potpuno izdvaja od svega onoga što je negdje, da kažemo, tipično za ženu, vi pokušavate da to preoblikujete, da to bude vaš sopstveni stil. Da li je pitanje stila kod nas sve se svelo na kopiju ili jednostavno moramo da tražimo neko svoje ja i da tu svoju individuu pretočimo u neki naš sopstveni stil? Jako je teško naći sebe. Ja smatram da je ljudima generalno u današnje vrijeme jako teško naći sebe, čak i kada je pitanju izbor muzike koju volite da slušate, a kamoli šta ćete da obučete. Prosto taj neki brzi život, prosto ta neka mogućnost, dostupnost da vidimo sve na društvenim mrežama, pa na samim tim produkcijama, u samim tim televizijama i emisijama koje smo na početku pomenuli, mislim da oni dosta toga diktiraju. I mislim da je velika uniformisanost generalno, kod nas i generalno u svijetu, jer evo svjedoci ste i kada su u pitanju brendovi određene šminke, da sve djevojke žele da imaju pošto poto taj ruž, bez obzira da li će on biti fake ili će biti original, ali mislim da je to više postalo prestiž i da samo svoj stil negdje njeguju hipici, ljudi koji volite neko avangardno oblačenje, one koje mi bismo rekli čudaci, jel tako? Mi bismo rekli čudaci, ali vjerujte me, u Španiji većina ljudi ima taj neki svoj stil. Čak recimo u kulturama mnogih zemalja ljudi uopšte ne vode računa toliko o oblačenju. Oni vode računa o tome da njima bude udobno, lijepo, da to bude funkcionalno. Kod nas je to malo drugačije. Mislim da smo mi društvo, pa ajde da
čast izuzecima, da se ogradim, koje zaista robuje trendovima i koji zaista pošto poto želi da ima sve. Je li internet kriz za sve to ili jednostavno neki talas koji nas je povukao ovog 21. vijeka? Jest. Internet je zaista dosta kriv. Mislim, dosta dobrih strana, zaista dosta i loših strana. Ja recimo imam školu šminkanja u Baru, gdje radim individualno i u grupama i imam jako veliki problem. YouTube i tutoriali raznih svjetskih blogera, make-up artista su učinile da djevojke od sebe pokušavaju da naprave ono što možda i ne znaju. Milion tih nekih novih inovativnih stvari uče na pogrešan način, naprave sam pristup pogrešan i onda sve to bude onako kako ne treba. Jako je teško ispraviti nešto što se u početku nauči kako ne treba. Kada smo već pomenuli make-up i cijeli taj proces šminkanja koji na neki način kažeš da je pogrešan, mi smo negdje i u tome pokušavamo da ličimo opet na nekoga i da imitiramo neke, bilo da je u pitanju dnevna varijanta, večernja varijanta, uopšte se ne prepoznaje ta neka razlika kada treba da nosimo određenu šminku, za kad je smokey eye, za kad je neka nude varijanta i tako to. Kako taj dio komentara, naročito u Crnoj Gori? Ja generalno imam stav, evo recimo i kada su u pitanju poznate ličnosti, ja smatram da sam ja neko ko obavlja taj posao i ne volim da mi se ljudi miješaju previše u to. Smatram da sam učio školu i da znam kako koji oblik lica treba našminkati, oblik oka i tako dalje. I u početku, dok su ljudi mislili da sam ja, pod znacima navoda, radnik šminke, da ja samo želim da im uzmem pare i da uradim šta god, sam dolazio u situaciju da mi donese žena koja ima možda 45-50 godina, sliku Kim Kardashian i kaže želim ovako da izgledam. I onda tu dođe do problema. Treba objasniti da prosto fizionomija lica nije ista, da prosto je nemoguće, ali sad su shvatili da samo dođu, sjednu i do sad su svi bili zadovoljni. I otprilike kažu što žele, ali tako? Otprilike. Mislim, meni je bitno prilika. Prije svega, negdje i boja odjeće, šta će se obući, prosto zbog tih nekih nijansi, ali prilika svakako i doba dana. Da li je to dnevna varijanta ili je to večernja varijanta, ali to su neke stvari koje se teoretski moraju razdvojiti. Koliko se razlikuje Srbija od Crne Gore po tom pitanju? Pa ne mnogo. Razlikuje se jedino u smislu što u Srbiji se djevojke više šminkaju, što je to kod njih malo na većem nivou. Ima mnogo više šminkera i one su već idu pa se šminkaju i kada je u pitanju noćni izlazak, baš onako vode računa o tome, dok je Crna Gora već na tom nekom nivou šminkanja za proslave, za svadbe, za te neke svečanije prilike. Još uvijek nemamo mi tu slobodu. Sad, da li je u pitanju finansijska strana ili prosto oni smatraju da to tako ne treba? A dobro, uvijek su to tutoriali koji mogu da pomognu, ali tako? Pa sad, ajde da kažemo da mogu da pomognu. Dobro, kako je sređivati sa javnim ličnostima? Pretpostavljam da ti je ovo često jako pitanje i da obično javne ličnosti posmatramo kao nekoga koja je potpuno iznad nas, u suštini svi smo isti od krvi i od mesa i svi imamo samo otprilike različite oblik lica i teksturu kože. Pa da vam kažem, meni je sada to rutina. Meni je podjednako našminkati javnu ličnost, da napraviti frizuru i neku, pa da kažem uslovno rečeno, običnu ženu. Čak mi je veći izazov našminkati običnu ženu, zbog toga što je to osoba koja nije imala toliko prilike da se šminka, pa volim negdje da je usrećim, prosto negdje da se osjeća lijepom. Javne ličnosti su više navikli, to su višegodišnji rad na televiziji, prosto njihov posao im nameće da moraju uvijek biti našminkani, sređeni. Ima zahtjevnih, ali bih izdvojio to u dvije grupe tih nekih, ajde, bazirat ću se na pjevačice, na malo poznatije, tačnije, kad kažem poznatije, mislim na dame koje već dugo godina egzistiraju na javnoj sceni, one nisu zahtjevne. One dođu, sjednu, mi se lijepo ispričamo, nekad i popijemo kafu, dogovorimo se i to bude super. Dok mlade zvijezde ne znaju još uvijek šta će, žele da liče jedna na drugu, to je onda prestiž, to je onda sujeta, ogromna sujeta na estradi i onda je to potpuni kolaps ko će da stavi, da li će to biti Huda Beauty trepavice ili će biti neke druge. U svakom slučaju, mnogo više volim ove malo... Cijela problematika iza tog posla. Da. Ko bi rekao? Ne biste vjerovali. Nekad pomislim da sam estetski hirurg. Ozbiljno? Da, čak i traže neke nemoguće misije od mene, pa se onda i našalim nisam estetski hirurg, samo sam šminker. Dobro, kako se nosite sa tim situacijama? Pretpostavljam da vam je ranije bilo mnogo teže, a da se sad već polako, kao i što ste sami rekli, još šalite na taj račun.
Ja sam neko ko zaista nema dlake na jeziku i važim za nekoga ko kaže sve što misli i važim za nekoga ko apsolutno nema nikakav problem da bilo šta iznese i kaže, nazove pravim imenom. U početku sam imao sa jednom pjevačicom problem jer je tražila nešto što je nemoguće. Tražila je da se uradi nešto što nije primjereno emisiji, prosto svjetlima, jer znate i sami, bavite se tim poslom da svako svjetlo zahtjeva određenu šminku. Tu je bilo malo nesuglasica, ali su onda shvatili kako sa mnom mogu i ja sa njima i negdje smo našli tu zlatnu sredinu. Dobro. Osim šminke, frizure i generalno posla stiliste, bio si i u ulozi modela, osim što si stavio za raznih spotova, ti si se našao negdje pronašao kao model i voliš taj posao, koliko sam mogla da protumačim iz raznih intervjua koje si davao i to negdje pretpostavljam da ti je jedna velika strast, pored svih ovih poslova koje obavljaš. Jeste, meni je modeling hobi. Možda sad to malo smiješno zvuči, malo sam se i ugojio, pa onda sad više si ne bavim tim, sad se više slikam za svoju dušu. Zahvaljujući tim društvenim mrežama to može malo više ljudi da vidi. Jeste, na početku već 19 godina sam radio prvu kampanju za tursko tržište za reklamu sočiva. Zahvaljujući jednoj mojoj jako dobroj prijateljici Danki Uljarević-Baljević koja je preko njene agencije The Models uspjela da napravimo tu kampanju. Jako sam zadovoljan. To je, ajde da kažem, prvi ozbiljan posao kad je u pitanju modeling. Desi se tako tih nekih par sitnica, ali ništa ja to ne smatram ozbiljno. A što se tiče drugih poslova, također sam profesor književnosti, crnogorskog jezika i južnoslovenskih književnosti, tako da u svijetu umjetnosti ostajem i to je zagarantovano. Da, bilo je nekih pomena isto tako u ovom svijetu novinarstva da ćeš i tu malo da obitavaš. Tako je, oprobao sam se na jednoj televiziji, ni to mi nije strano, volim taj posao, prosto negdje volim kameru i negdje se pronalazim u samom razgovoru sa ljudima, čitav život radim sa ljudima i zaista mi to ne predstavlja nikakav problem. Ništa nije isključeno. Negdje si istakao također u razgovoru da ti je ljepota žene negdje smisao za ovaj posao i da zaista voliš da ih uljepšavaš i da ti je to negdje, da kažemo, sastavni dio tvog posla. Kako otprilike komentarišeš taj dio i s obzirom da je emisija Skrivena strana ljepote, upravo govorimo o onim unutrašnjem dijelu, samim tim što ćete zadovoljiti taj unutrašnji dio, a to je da usrećite ženu, pretpostavljam da će ona i blistati s polja. Tako je, pa žena je inspiracija u svakom slučaju, svakom muškarcu je žena inspiracija. Bilo da je žena kod kuće, bilo da je djevojka, bilo da je u ovom slučaju ja imam mogućnost da uljepšavam mnogo više žena, da ih usrećim i smatram da je ovaj posao zaista human jer nema većeg zadovoljstva nego kad klijent izađe zadovoljan, bilo da je u pitanju frizure ili šminka i prosto kad učinite da je žena nasmijana i zadovoljna, to negdje i nema cijenu. Definitivno. Za kraj šta poručujete svim gledalcima emisije Skrivena strana ljepote? Evo, poručujem im da budu svoji, da prate svoje intuicije, da se trude da uspiju u onome što su zacrtali i da prosto negdje ne odustaju, bez obzira da li ih osporavaju ili ne. Hvala vam puno na divnom razgovoru, a mi, dragi gledalci, nastavljamo dalje sa emisijom. Mi ne stvaramo priče. Mislim da je upravo suprotno kada glumite. Vi pričate nečiju drugu priču. U ovim riječima višestruko nagrađivane glumice Jessica Lange nalazi se tajna njenog velikog uspjeha. Ona se nikada nije trudila da stvori određeni lik, već ga je uvijek prenosila. Sa glumačkim iskustvom od 4 decenije, sa 46 nagrada za svoje ostvarenja, među kojima su i 2 Oscara, 3 Emije i 5 Zlatnih globusa, Jessica Lange se sa pravom ubraja u najbolje glumice svih vremena. Emocije koje Jessica prenosi na svoje likove su prema ocjenama njenih najbližih saradnika uvijek bila umjetnička remek djela. Ako njen lik treba da bude psihotičan, onda ćete vidjeti psihozu. Ako treba da bude voljen, sigurno ćete se zaljubiti u nju. Ako treba da je mrzite, zamrzit ćete je. A ako treba da vas razbjesni, ona će vas sigurno razbjesniti. A ako treba da prenese senzualnost ili surovi seksipil, onda pa znate već šta. Jessica Lange je rođena 1949. godine u omanjem gradu Cloquet, koji se nalazi u američkoj saveznoj državi Minnesota. Odrasla je sa svoje 2 starije sestre i mlađim bratom u domu svog oca, trgovačkog putnika i majke domaćice. Činjenicom